Spesial bersama Mama Satria malam hari ini. Salam silaturahmi buat sedulur KBS dimanapun Anda berada. Sehat, salam duluran Selabase. Spesial buat yang punya pabrik beras super, PB Warga Rahayu, Warkop Kopit Patrol, semuanya JPT Ruyung Karya Mandiri. Sekudune sun mawas diri, dudu malah naro ati, dikira beneran sayang, ternyata cuma dolanan. Warna sampai kapan kula terlibat kejebak cinta sesaat, setina digawe nyaman, sukiki hilang tanpa kabar. Buat Nok Aiba yang punya Hongkong, buat keluarga besar Timur Tengah, Mama Edini, Mimi Rusika, Mama Rehan, Mimi Intan, Mama Santi, Mama Hafiz, Nok Vivi Novia, ternyata kula muda di payung, ning waktu jagat udan lan mendung, ilang udan ganti terang, cinta melu kegawa ilang. Sebatas banget ning imbokane, orang balas ning perasaane, ngarep dadi prioritas, cuma ngisi waktu kosongnya. Memang salah kula sing terlalu bodoh, sampai hati kodak salah naruh. Sampai kapan kula terlibat kejebak cinta sesaat, setina digawe nyaman, sukiki hilang tanpa kabar. Matur semanungun sedulur KBS Taiwan, Mama Imanok Kona Anok Dera calon majikan, Bos Domba, Mimi Rumi, Bunda Dedi Fortuna, KBS Balongan, Mong Sade goyang bro. Nok Vivi Novia, KBS Jati Munggul, Indramayu, Nok Vivi Novia, Nok Vivi Novia. Ternyata kula munggah di payung, ning waktu jagat udan lan mendung, ilang udan ganti terang, cinta melu kegawa ilang. Sapa maning asik. Sapa? Mama Sigit, Mama Sigit, Mama Sigit, Mama Sigit, Mama Sigit. Sebatas balas ning imbokane, orang balas ning perasaane, ngarep dadi prioritas, cuma ngisi waktu kosongnya. Memang salah kula sing
terlalu bodoh sampai hati kodak salah naro. Abangan kini alhamdulillah mama saya. Sampai kapan kula terlibat goda cinta sesaat, sedina digawe nyaman, sukiki ilang tanpa kabar. PT Ruyung Karya Mandiri, PT Ruyung yang punya Ruyung Karya Mandiri, Ruyung Karya Mandiri, PT Ruyung Karya Mandiri, PT Ruyung Karya Mandiri. Disambung terus Mama Sherly, Mama Sherly, Mama Sherly, Mama Sherly, Mama Sherly. Alhamdulillah PT Ruyung Mani, PT Ruyung Karya Mandiri. Ternyata kurang dong jadi payung ning waktu jagat udan lan mendung, hilang udan ganti terang, cinta milu kegawa ilang. PT Ruyung Mani hobat asik anak abangane dengan alhamdulillah. Matur semanapun Bapak, sehat-sehat sukses terus. Mama Sherly, Mama Sherly Mani. Sekedar bales ning imbokane, orang bales ning perasaane, ngarep tadi prioritasnya cuma ngisi waktu kosongnya. Memang salah kula sing terlalu bodoh sampai hati kodak salah naro. Satu kali lagi nyek. Sampai kapan kula terlibat kejebak cinta sesaat, sedina digawe nyaman, sukiki ilang tanpa kabar. Asik. Matur semanuwun buat keluarga besar PT Ruyung Karya Mandiri, Omae Berry, Opae Berry, Mama Sherly, Bunda Dewi Fortuna, Nok Anissa KBS Hongkong, Nok Aiba, Nok Eba, Mama Ima, Nok Konaa, KBS Taiwan. Asik. Cinta milu kegawa ilang. Luar biasa. Buat PB warga Rahayu, matur semanuwun. Sekedar bales ning imbokane, orang bales ning perasaane, ngarep tadi prioritasnya cuma ngisi waktu kosongnya. Memang salah kula sing terlalu bodoh sampai hati kodak salah naro. Sampai kapan kula terlibat kejebak cinta sesaat, sedina digawe nyaman, sukiki ilang tanpa kabar. Bang Satria.